krenem da snimam, uvijek mora da se sjebe. Evo ga, sad ćemo, treba će nam, ovo malo baguje. Sad treba nam ovaj kamen, ne, cigle, da, cigle. I krenemo da pravimo. Neće biti pretjerano velika, bit će na 2 sprata. Neće biti ni tako, neće biti jako velika. No, ne, ovdje. Dobro, evo ovdje će biti, evo sam malo zabogovao. Ovdje će biti vrata. Sad ovdje. Smetnemo lišće. Ovdje ovdje smetnemo. Izvinim se stvarno zbog ovih bugova i mene nervira. Šta je ovo? Sve neće biti ova kuća na 2 sprata. Će neka solidna mala. Da, dobro, tako. U stvari ne. Ovo me nervira ovi lišći. Dobro. Ako me nervira ovi bagovi. Ovako neko kupio novi komp, tako da bit će i bolji klipova. Sad vidim samo koliko je velika. A dobro, ovo nije baš neka velika kuća. Ne tu, zez. Ne. Samo malo miš da smanjim. Sad idemo na krov. Ovo samo malo. Ne. Tako. Ne. Tako.
Evo, spolja je gotova, još sad unutra da sredimo, sad uzemo vrata. Evo su vrata. Šta nam još treba? Mogli bi ovo limen, jer stavimo vrata. Onda treba peć, orman, koferi, kako se već kaže, onda ne znam kako se kaže, i krevet. Evo ga krevet. I baklje, to imam, da. Da, pod samo da sredimo. To bi moglo, kako bi stojalo? Može s ovim. Ne. Ne. Stavimo vrata. Da, mogli bi tu sam i ovu. Da, ovo. Može i ovo. Tako. 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 Sad da sredimo ovdje malo. Knjige. Ne, baš knjige. Pa dobro, možda i jesu knjige, ne znam. Ovo bi mogli sve da popunimo. Sad dva kofera može ovdje. Ne. Onda ovdje dva. Onda, kako se kaže već ovdje, onda špare tu. Da je kreve tu. Evo. Sad baklje. Tu. No. Tu. Ne. Zajebo se. Da, samo ne treba. I to stavimo, popunimo. I evo ga. Ko što vidite, kućica je gotova. To bi bilo to, lajkujte, šerujte. Vidimo se sljedeći klip. Pozdrav.